Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 5. No pagang angawam tinapanglaw, insultuam ti Dios anangaramid kankwana. Madusa ka no katawaam ti kinadaksang gasat ti maysa a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sumura ka kaya opisina itang agsapa. Sikan ti mangitulod iti anak tayo pagadalan. Aramate mo, may sakotse. Sapay adda ko mapapanak ita. Nagtulag kami kadagiti kakaduak. Amapan kami ijay balay tigayim mi akasangsangpot a naggapoy di abroad. Sa paemon nga itulod dyan, anak ta. Sakan tumutlaang mapanay bagbaga mapapanam. Ay, anya pa'y ngay. Kapilitan nun Sige, inakon. Masapa nga min di katulad ko. Ay, mapasubo man dataon nga agitulod. Mami, kita amjay kaaruba tayo. Magmag na amapan ijay pagadalan. Kat nagadayo. Anya ngay nga rod, kat awan matlugan da akas kada tayo, anak ko. Imbaglaangan tadalugan tayo. Una, ay amom. Kinaubing ak jay ina day jay nga ubing. Ni Nanasita, Mami? Wen, agkaadalan kami idi. Nalalaing ka. Ngam isukit din tinaadaan iti award iti pagadalan. Apay ngay akas jay. Amangan no nalalaing mat. Ay saan? Nalalaing Ay, kasta ka di, Mami. Uray taitakot may mayat ti biyag tayo ngam isuda. Ay na, nasa umo na ko. Nagbasit ti balay da. Anak, awatan man ti ginatang pabasit abagas ta aglutukan. Ay, nabanugak namin na nakatakder iti nagmalmalama pa naglaklakok. Una nang, aginanakan, tasya akong timapan agluto. Agyaman anak ko, tanasingpot ka nga ubing. Una nanang, tanasingpat kayo matkanyak. Sayang, tanasapa anatay day di tatang mo. Ubing ka pa'y idinatay. Uwan nga rod nanang, ladawan laang tinakitak. Saan ko nakita iti personal? Kaing-ingas mo unay ni tatang mo. Inton dumakkel ka, kas jay tumat tilangam. Kasta ka di, nanang? Uwan. Ala sige, ingka nga rod agluton iti inapoy. Tasyak to ti agluto iti masida. Apay nga ta, Mami. Apay ang Margrigat da Joel a kaaruba tayo. Ngam, kanayon nga adda iti tap ije pagadalan. Kasta ka di? Win nga rod, Mami. Anyang katatiaramidak. Tapno maatiw ko day a Joel. Ay na, saan mon nga apalan, tamarigrigat dalaeng. Uray nalalaing, saan metla makaadal day jay, tawan kwarta ti inana apagadal na. Sa bagay. Datayo, adu ti kwarta tayo. Iso nga agadalak, tapno abakak day a Joel. Kayat mo ka dito umay aglaba ijay balay, masadutak ngamin nga aglaba. Ay, kayat ko Iso pa'y abalunan ti anak ko iji pagadalan da. Ay, si kapay. No apay ngamin anayanak kayo amarigrigat. Saan ka di amasikuran iti kasta a klase ti biyag? Ha? Apay ka di. Anya ka di ti problema. Ay na, no siyak. Jak maanusan ti mapan aglako-lako kan makilablabada. Saan matadakas ti trabaho? Agyaman naklangan iti apo, tanasalun at kami iti anak ko. Ay na, no siyak. Sa anak akontento iti biyag ko. No awan ado nga igamak akwarta. Saan laang matakwarta tinapatag ito'y abiyag? Plastik ka mata niya. Amok isungan sam ti makilablabada kan aglaklako gapo iti kwarta. Ita, ibagam asaan akwarta tinapatag. Nanang,
Tulungan, nak. Nasakit ti tiyan ko. Apa yun, anak ko? Anya ka ditikinan mo? Apa yung agsakit ti tiyan mo? Nay ko. Diyak amo, nanang. Permi nagsakit. Diyak maanusan. Ano sa basitan, anak ko, Tama pantay di ospital. Nanang. Makabakbak warap pa. Ay, Diyos ko. Urayan nakbit, anak ko. Taynak mga yabitilugan. Pangaasiyo, pabuludan dak ko maiti kwartayo. Impan ko ti anak ko di ospital. Kat masapol nga operaan da kano ti appendix na. At damit kiti kwartak dito eh. Nga masapol na bayada madagos, ha? Sa nga ribo laeng, ti may pabulod ko kan ka. Sana balen. Padasag ti mga ibaga iti daduma pengam mo. Dahi talagang ti may ipautang ko, ha? Ket no saan ka makabayad? O may muntulangan ni Karo. Wino saan? Ilabaan nagtulangan. O sige, pagyamanak langan taadda. Isupay nga inayon ko iti madiskitar ko. O sige nga Rod, mapanakon. Pinautangam ni Sita. Wen, umay nanto Karo. Umay aglabano iso. Ngam, amam ka de. Jay peke asang ribo, tinted ko. Anya? Peke asang aribo? Unya Rod, kitain tayo, nagsubli wino saan. Ay, sigurado nga agsubli. Tawan mo ti sabali a pangalaan na iti kwarta. Ti daras na nagsubli di ospital, idinaawat na ti sang ribo. Ay naman manungamin sa makakita iti sangaribo. Iso adi na amo ti peke, kan saan? Nanang, agawid ta ka din. Mayat ka din ti marikriknam, anak ko. O, nanang, mayatan. Saan akaslaidi ang nagsakit? Sige nga Rod, anak. Urayan talangan di doktor mo. Nanang, ado ka di tinautang mo a kwarta a pinagbayad ta dito ospital? Saan mo't unay, anak? Tada nagpatulungak, kat libre ti pan nakaoperam. Agas laang ti ginatang ko. Ay, asino nga tatinangluko kanyak. Peke mo tintad na asang aribo. 5 daan nagbuludak. Katsak mo tin nakita no asino kadakwada tinangtod iti peke asang aribo. Ni, nanang, apay nga kaslanda pang panunutan nyo. Ha? Adala ang nalagip ko, anak. Bayamon day jay. Lita, mabalin ka di nga umay ko laangan ikaro dyan na utang ko asang aribo? Ay katuan Sita. Umay ka aglaba, tamasadutak nga aglaba. Kan madadakil ti manicure ko. O sige, irwar mo nga rodon dagiti lalabaan, tairugi kun ti aglaba. Tapno maininot ti utang ko. Ay na, sikan ati mangikat ka dagiti kurtina. Kan alaamon dagiti ulas kan abong ti kama. Sige nga Rod. Ngam kaduanak amapan ka dagiti siled, apangalaak ka dagiti ibagbagam. Naggapon sabat ni Sita dito eh. Imbagam ka di apeke dyan, tad ko akwarta? Apay ko mga ibagak ngay. Basol na apay adi na kinita. Okay. Pinaglabam nga rod adi na oras? Libre ko naman. Una, ay na awan ti mangloko, no awan ti paloko. Iso ti palukloko, iso asyakmat, tinaswerte amang lukloko. Nasirip ka nga rod ano kasta. Adda paralabam adi na oras. Katuan mat. Piman mat na dya tao. Kaano nga tamot abumaknang? Ay na, inton lumagtong ati bingkol, santo lumungaw itirigat. Ni, apa yan? Nagsapa ka mat ita nagawid. Nagmalas nga rod. Maisaak ang ikat iti trabaho. Anya, taapay. Diyak man na mo. Nagkisay da iti empleyado. Kasano tayon? Sapay di urnong takat ingatang tay ti baro akot ti. Kasanon ti biyag tayo? Mariribo ka na nga rod. Ay na, jak lakit ti kabailan ti agbyag no awan kwartak. Saan lasi ka ti madanagan? Oray siyakmat. Dito'y ka diti balay ni Sita, nga ina ni Joel. Uwan, siyak nga Rod, sir.
Apay ka di? Kaya't ko ang makita ti anak mo. Apay akaya siya makita ti anak ko. Ada iti unag. Asino da ka di, nanang? Ha? Diyos ko. Agpaiso. Apay ka di, sir. Anya ka di tinakita yu iti anak ko. Siya tinasingad agayam day di amana. Amamuyo ti ama ti anak ko? Saan lang ang amam mo? Siya ti abogado na. Umay kayo iti anak mo iti opisina. Tada na patag niya bagag. Saan na ka ngayon kasar? Ngam ay ayatan na ka. Saan na ngay ayatan ti babae ngayon kasar na? Tapinikot na ngamin. Sakbayan na tay. Adayang bati na. Anya ka di dagitoy? Papeles mo kan libreta ti bangko? Dagita a papeles. Ket papeles ti balay ken lote. Nga impanagan na kini Joel. Dakkel dayta a balay. Ado ti silid na. Boarding house ngamin. Dayta met libreta. Ket nakanagan ken ka. Dakkel agatad dayta. Diyos ko. Daytoy siguro ti imbaga na idi nga itad na kumakanyak. Wen, iso dayta, sita. Imbagta na itad na kanyak dayta sakbay ana aksidente. Nga iso ti poon ti papatay na. Kunak nulino kunak. Iso saan ang nagpakitan? Saan nakalino ko, sita? Dagiti tadakkel da tinagtulag para ti kasar da iti babae ngin kasar na. Kasta ka di. Sakbay a pumanawag. Itulod kayo iti dayjay a building. Ijay kayo nyag na ed. Kaputa bagyo dayjay. Baknang kayon iti anak mo. Kasano kayo ang nagkita iti amak, nanang? Nagtrabaho ak iti syudad. Kat naadaan kami iti relasyon. Idi masikugakan ka. Nagawidak kat inyanak ka. Saan na ka nga taas sinapol, nanang? Kunamot di gayam na asinapol na kano. Ngam dinak nasapulan. Kan may isa, adda ngamin impakasardakan kwa na sa bali. Ngamsakbay anatay. Imbati na kadata ti kinabaknang na. Huwan anak ko, di na tabi na ibayan. Ita, agiskwela ka. Taaddamot na kasaganan apagadal mo. Oo, nanang. Nagpasak matlaangan anak ityenda. Kasla nilita dyan nakatakdara kasla daw urayan na. Asit gakman. Nagkutong kan bimakat matan. Lita? Si kakadiday ta? Sino ka? Allah, di na ka din mabigbig. Siyak ni Sita. Apay akas tamot ng titsuram. Nagkutong kan. Si kakading agpaiso, Sita. Ay na, nagpintas kan imubing titsuram. Kaslasaan si ka? Siyak day toy. Si Kamat. Kat, kumusta kan? Ay na, idi pimanaw kayo ije lugar tayo. Napuuran ti balay mi. Nairaman ti kotse mi. Kan awan pa'y trabaho nila kay ko. Kapilitan na siyak ti aglaba kan agtagibalay. Ang sika, kaslabak ng matan ti lang. Kasano na pasamak dayta? Impatawid ti ama ni Joel ti sanikwana kada kami. Kaya't mo asawan. Baknang ti ama ni Joel? Uwan. Ala, umay ka pumasyar iti balay.
kaagin ni storyata. Dahito iti balay mi. Nagdakkel mo tan a building? Boarding house ngamin. Di ta banda, isumati ayan mi ka ni Joel. Kan dagiti daduma dita, ipapaabang mi pay. Agasam ngay. Nagadu ayunit ti ipapaabang mo. Agasam ngay a kwarta. Kwarta ni Joel, ta iso tinang ipatawidan ti amana. Kwartayo adwa ata anak mo. Uwan gayam. Ada ka di ururayam itay? Iso ang nakatakder ka, idi nakita ka iji tiyandaan? Ay, kwa. Urayak di pagutang ako maiti kwarta. Taad di ospital nila kay ko. Agsakit nga minti tiyan na. Kasta ka di? Sige, ingkan iji ospital. Kat ikang ka iti usaram. Agpaiso. Si katimang pautang kanyak. Saan nga utang? No di kat tulong ko. Kaasi ka mat. Tako namot nga awan trabaho nila kay mo. Ay na, agyaman ako na sita. Amom ka di nga dadak kalabasol mekan ka. Awan ti basol mo kanyak. No anyaman day jay, lipate mon. Ingkan iji ospital. Taamangan no masapul da ka ijay. At da ka din nabulod mo a kwarta, Lita. Awan na bulod ko lakay. Ngam nagkita kami kinisita iyay tiyandaan. Kat amom ka di. Baknangan ita. Inikanak pa'y iti kwarta. Tulong na kanun kadata. Anya? Idi iso tinagkasapulan. Linukok laeng. Inted ko kan kuana jay piki asang aribo. Ita, inikan na ka? Day tangarot tinapanunot ko. Idi ko na nga ikanak iti kwarta. Agkid daw ako maiti pamakawan na. Ngam ko na naalipatak kanun no anyaman day jay. Makonsensya aklakay. Gapo iti kanayon apan ang katawat ay idi kadakwada. Ita, ison tinaparaburan. Kat data, nadusa tamatan. Nagdakas tangamin. Oray siya. Agbababawi ak iti nararamid ko kan na iti kalabas. Kasta unay abain ko kinisita. Saan tayo kumaakatawaan kan omsyan, dagiti napanglaw, tapada tayo matida a pinarswa ti Diyos, kan kanayon tayo matalaglagipan. Asaan anasaya at idakas akababalin, gapo ta itunda na ka, iti pakaibabainan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.